Telangana vote thla ka zo chia nimin tlai dar nga le chan ve khan exit poll nei khapna chu hlina omta a Mizoram exit poll anron ti chuak deuh sap sapa engen mudan ti te hi insoi velok te ang chumi ma chuan pindan home appliance ompui phei champhai mi hi lo reve to nga yem fridge washing machine TV deep freezer visi cooler le dang company rin tlak tak tak ku chuak mantlom takin an zuara an bung ruate hi installment in an pe thei reng boke warranty mumal takan pe ka wangin an ngai poimo em after sales sa buena tura omlo ilo pan ve nge idonia country thewangin MLS somli omna Mizoram assembly in thanpuyatan November ni sari khan vote kan thlaka vote la po athaviau zazela somriat vel kan chuang theya kumin chu mei chelam antrang deuh kumsang ni le som pariata vote thak chezo kani lain kumina mipa ain an thak thazok tatlat meche vote thak hi zazela somriat pakhat point pahni panga ani lain mipa vote thak chu zazela somriat point bial pali ania Mizoram puma vote thak tu hi nuai riat le singa le sang ni vel niin candidate za som sari pali atrangin kandu ber kan thang chuaka candidate za somsari palizinga hian meche candidate sompariat anumane MNF Congress le ZPM 10 seat somli anchu kima BJP in somni pathum le AAP in seat li anchu ve bokani kha December ni thuma result puana ni to mai dona Vairam chanchin bule media 10 exit poll an nei atranga antarlandan hi tarlang chhong ta ila Republic TV le Matris chuan Sarkar tura MNF te anlaruat deuber ati theya sit som pasari ranga sit som ni pahni in kar la tura an ngaya ZPM lamin kan borua kaliane anti lain ani hi chuan an mulian vaklo te po ani mel hle sit sari ranga sit som pahni vel la turan ruata Congressin sit sari ranga sit som vel la tura anda ve bokane New Saitin thung chuan hang assembly Sarkar siam theitur khopa seat la hnem omlo tura anda ve thunga Sarkar na siam tur hian seat som ni pakhat tal la ka trula New Saitin exit poll chuan MNF in seat som pali la tura anda ZPM in latamberin seat som pasari Congress in seat riat le BJP in seat khat la turangin an ringlawk ve thungani Times Now ETG exit poll point hang assembly bok hi anron ringa MNF ero sit an pehnem deuber sit som paliat ranga sit som pariat vel latura anda ZPM in sit som atranga som pali Congress in sit kwatranga sit som pathum adangin atam na bera sit ni vel latura anda ABP News see voter chuan MNF in sit som pangatranga sit som ni pakhat ZPM in sit som panhetranga sit som pariat Congress in sit netranga sit riat le BJP in sit bial atranga sit nga vel latura anda thunga hetilai hian India TV CNX exit poll chuan MNF nena sit an pehnem bera sit som paliatranga sit som pariat vel laturanda ZPM in sit som panhetranga sit som paruk Congress in sit riatatranga sit som le BJP in sit bialatranga sit ni velin anda ve bokane exit poll nei tudang le jan ki bat chuan ZPM anda chungnung ber thunga sit som panga tranga som ni panga in kar vel latura anruata MNF in sit som atranga som pali Congress in sit nga tranga sit kuale BJP in sit bialatranga sit ni angin anda NDTV exit poll chuan MNF in sit som pali an laklain ZPM in sit som pasari vel an la anga Sarkar na siam turin Congress chuan sit sari vel lain man trangkai tur an nei theyang BJP ro chuan sit khatla turangin an ringlawk ve thungane inthlan ma YouTube Varte opinion poll laka ZPM te anvung tavia manga ngai thei tur kha exit poll a po inthlan masa ngai tua chuan
manson hle tilang theya exit poll hi rinlawkna tina phei chu ani chuang haulo vote thak zo mi then khatte tangin ngai danan lakhoma Mizoram angat phei chuan bial tina an lakhom lawang tia chiang hlea an ngai dan la khom khan state pumpui vote thak dan alantir phangai lo hrim chubaka chuan exit poll buat sai tu te hian party on lam an nei sa deuh ran chuan an party tran lam hne na an pehnem du fu boka hei hi chu an kalphung kum khua alo ni to thrina ne exit poll a hian zpm 10 manson hle nina lang ria hemi chungchanga hian mztiwa political science an professor chuan tunin thlana mnf le zpm te chu in beiber tura angai thu asoya khopuilian urban hova zpm an che thranga thingtlang lama mnf an che thra thungang achan chu mnf ru rel hi alalian reng ati exit poll a hian congress thome ro chu azoi hlom viau thungane angai nom lai take ro chu hang assembly ni tura an ring deuh fur lai hi ne kantarlan ta kangin sarkar na siam thei khopa seat la hnem anom lo chuan hang assembly ani dona hetiang hi thlengani chuan larsa pin seat la hnem ber chu sarkar na siam turin asom thrina ni som chungin sarkar na siam thei turin thlop nan nei tian lan tir atul ta thrina hemi hun chung hian mla in chu sak a thlen lo nan vairama te phei chuan an mla te state pona ahu hovin anom tir thap mai thrina ni kha sarkar na siam thei anom lawani ro chuan governor hian assembly thriatin president's rule a omemo inthlan that huai hot lekha ani mai dona sarkar siam tura tho ho na chungchanga hian inthlan ma khan inchir thena anasafe ani kha congress le mnf in zpm te chu bjp ne na thok ho thei turang devin an soya mnf le bjp te chu centrala anin zom rengalom antive boka zpm chuan party mala sarkar na an siam theilawani chuan thopuyan nei lo tur thu an soi chhuak vele boka bjp lain party mala sarkar na siam thei an om kan ring lawa sarkar na fongchel tuwa kanom done tin seat ni khat lo lata poni se chu sarkar na siam thei tur khopani chuan akpuyatan manan tumna saviau bokani kha exit poll atang hian congress po chutiang dinhmuna ding ve thei chu ani ve tho boka in thlanzo tho ho na lai boruak hi sarkar na siam thei anom lo tak takani chuan kan politics ma chon le tur ani dona a boruak apui hut viau mai theiane hang assembly hi Mizoram hian kan la nei ngai mi alo ateu deuh bera po in thlan ma a party thok kho sa ani zela kumsa khazakwa somkwa pariata khan mnf le mpc tentrang duna ahnua mpc hian chuasan ma se mnf in sit som ni pakhat an latlinga sarkar atlutalem lawa exit poll tamzokin hang assembly an ring hi athleng dikta ni chuan avoi khatna ani dona kanin thlang thale rebrep maidon tina ani deuh berang chu vote kan chhiarwala chhiar ve tur state dang palite exit poll dinhmun po hi intarlang ve te ang madhya pradesh bjp le congress te chu in beina ber tura anda a thenin bjp chu sitlem te la a sarkar na siam thei tura anda lain sitlem te boka congress tling tura ringlawk anom ve boka rajasthan po chuti thau chu ni atamzokin bjp in sarkar na an siam trok tura anda congress sarkar la ringa exit poll result ti chhuak anom ve bok telangana congress le sarkar lai brs te anin hrui po viau tura anda theu hloma atamzokin congress hi sarkar na siam to tura anda chuti rolin brs te buke ro chu anla tirit viau hloma chhattisgarh chuan bjp le congress te in beina congress lamchan athadeu hret tura anda deuh vek hlom heti hian vote chiar tur state panga tangin state pathuma national party congress le bjp te anin be tura an ngaya
result hi Lok Sabha inthlan hol pharok ani to wangin party pahnih tan sarkar na siam le siam lo apoi mo le zualdo niin expert lam chuan an soyane Mizoram inthlan result hi state dang inthlan result in a hlia khu don ti chianga mase kumin inthlan hi Mizoram inthlan result ta chuan angai number te zingami ni tura mitam takin an ngaya pathiania result cheer du lo viau maila pathian ni a nga hlel om rutariau mayane